Amira mod luak duchu. Anya Alexander Okidi atie kansila machung pe luak belera kato sub-county iot kachoke madiet me Agago district. Amiro ne luak unge lo gada ngo ke kome ayeti ke tim me botwa chabira ria ngej lo diru magiwajo ni gine ki gankal maloyo lokom lonyo ki tengom. Gen gubino gulimo wa i sub-county melera kato gulwo kachoke pa wegi kome me achil. Kon guwajo kamaleng ni gen gino lonyo metengom nyo minerals ikabiri marumu got lapano. Got lapano bir got ma dit ma agilera kato sub-county donyo ruat wai lapano sub-county. Gen bene gucher ku ruat ki dano i lapano sub-county i yu achili. Dano do chawe ka uno no lonyo metengom ba chi be. Ento binu uni mono lotela wa me district ngeo chidong la dit motela widul enoni ano wajini gen gi i district. Ento enoni piera patek. Gen ge binu ka pimu got gene binu kapimo ngom chidong dano ber wa ka dong lokati ko mano ba wan pe bu kero chingwa wan bene pe wa bi jolu meme de kitich wuni chela dito wajene won ba kero degi kero mero wang ma wan wa me de kitich wa chibeno donyi motaka go cheroko dong an kimina ngech wa chako kubbe ka chel kilo tela wa rom mamalu wa goyo chim bot won koma beach bot RDC wa nyao bene members me parliament ma megwa matie ye minister wek en beno nge ka da gen gitiki ngech ikom ngoma tiketime itedero lotela wa weng wajane gen gipe ngech moma tut ikom tich matiketime ilera kato sub-county kila pono kingech abira chil keken waneno motaka trailer madiet uchore lera kato sub-county iching bara ja mecha bet mokaro uchwalo dong demarcation pillar pa National Forest Authority anyang ngeche dong wai chiario kudiku amako ngwechot achere district kanyang kalotela me district tiki ngech ikom pillars makekelo gi sub-county lera kato mokene ke chero ke onyo i sub-county la pono lotela wame district wakimiro mamalu gen pere ke ngech kun jo magen go kelo demarcation pillars en giwajo ni ngom maurum god la pono ne eno beru kama ono chandong ti bua magina tika mero ni gipok wai wek lwa nge kama bua giriye ke kama do ngom pa lwak dong giriye akube ka chel kila dit maloyo National Forest Authority i isa chuli oberu nya chuli ma office ma megeti ketgum cheno moko borani yada en ngiu pi pillars makichwalu ilera katoki la pono eno beru tij ma meggi menyoto wangom ma meggi kamati ye chanda we la mera la pono chako doko forest reserve wene wan wadon kan chidong peki wachi wado no penepi wangeu do eno bujawa ni la pono forest reserved mono buru tij ena yo chako imwagali bechel kimia bongwen ki pierre ngwen wiaboro kun ngam eno ne kipimu mwagali bechel kimia bongwen ki pierre bechel nono make kerye kiri bene dieta wengen ngeu chana we ka undo bin ka tiuti juba ono miero ko wek luak magentie te dero kongu nge lotela bene ku nge ngoma unu bin te atimonene kidong bene kere walo tela be district bene miero go bet kengeji ye chiana wachani kakare gen gitiki yop me bin ka yopo ka choke e rom district sub county ke level me community chana we kadong tiko mano ba chuno tika chako tiki wiye otika dokwere yuko tere no miero konke chaki community sensitization fonyo luak ni wan ba miero unu nge ni kandong ti bua ma chono ke kero wano binu ka tiutijwa me poko wangom kamati ye miero konke fonyo wakeni anga wabene wek wange man eni poti me wek dao ke luoro pieni jo ma yenyo lonye tengom ene go kwa bino me wajeni la pono ki kabiro morumo tiki minerals chabira chil ki kan ki ngeye National Forest Authority dong tika waini en kabiro ma minerals ti yeni ti forest reserved en nyuru ni syndicate motie chanyo winye motie ikin dula rio en magenti ka tich kun bora bedong ti ye kawani kere dege kere mero wabiti yu chomiyo ke bora ni wan wachwalo ngej bodo tela wai roma malu ne miyor gen go konyo waki kubbe waken yang adaka loke kamati ye cho weglo tela wago beru ka kubbe bolo dirma pat pagamente ento ngej moma da pere e kom tich padula rio ne wegni owa kombedi lutela wafuti ka ngwaje ken piny en kicheng baraja food en waberi ka choke moken ma dit doxe eni ka choke enoni ena yedong dana wengo mogla wa chel ne kit ma bere dong lo lodge mi sub county lo lodge mi district lo lodge mi parliament gipe ki ngech e kom tijario matika timeli yar ka to sub county kila pono demarcation pillars madong ke kere sub county miero ke tingo ke bene ke chwal ya Agago Central Police Station kit manolo diro wa futika kwedo jime enono ke kwene pieni ngati mo ke kan ikin lutela ma Agago pe ke ngech e kom gen enone meno mok ma wan moko en eno dong lokka dong tiko man
wan macharo luak wang'eyo maber ni lony matite ng'om obedo pagamente kamire tie makino lony mete ng'om tie walego ni ludiero eno mago aki gang kalmaneno lokum lony mete ng'om go bina tie naga ya gago go wache walok matie kadong tiche kono tino ni pieni chek bene ti manyor kamaleng ne kakino lony mete ng'om bori yini no percent money district no money gamente madiet chero ki burre madiet loyo achiela mope wan pe wakwero don lobu me bino botwa eno ne gin maber twal ento miero ke ti ki yo matie dok maleng kamaleng mano dano wen nyang ngoma tike time peke rura ke lokka chalo jume palkuo wa wan wati kono ki por juny madiet mada ni jo matika bino ne net chalo tika meto tik ki yo machol wek luak matite deharo gen po nong be palonyo mete ngom makino ikabiru gi en pe yo mati ke bin ki yo mati wabe jolo ki ching wapa lok kwa mokena dong tieni la pono chako doko forest reserved awene Parliament me Uganda tieke ngej ikom gin enoni pingo ke koro kadong ke pimo ke no lany mete ngom dong tie got la pono kadong National Forest Authority dong bino ni la pono dong ti forest reserved gen dong gimer dong nyut wangom geo kamati ye man ne weng oberu tam ma wan wa biago ni ke tiga mero tiki National Forest Authority pe weko luak matite daro ma lony mete ngom tio porre kabiru gini gen ponong bene wek dong ke wajne ngom pagamente pedo miero ke chol jo madiri golo lony mete ngom obibalo ngom gi en ni oberu chuny machol mada do lego ni miero ke tiki yo mati po miero ke cherke kanne ite National Forest Authority ma wa yamput pe wanero gi la pono ka tiutit mo manyur ne kenyuti bua cho weko kombele lutua wan food watika longa ken piny menyang ada kamati ye wan dong luak ma ya gago mo wati boda wadeno chando romo karamo jong obino kwalo dien wa kinego dano mapol weko be waberu kitamne karamo jong me mwagani papate mo ne tie ene do jong ma kiberu ka orga ora wek dan ko aw ke ngom karno lonye mete ngom ti gangwa ene dong pat ki karamo jong ma wayam chon bino ka yako diange karno tien lokatie karamo jong gik man ko beru do ke chwalo lieje dong tikariamo dano ke ngom liech wenke orga ora anadon ya gago pe mwake malaj pa neno liech kabino ka chamo champa dano ki porro ket ma kombere ti kombere ni karamo jongo chero liejo bino kej mero ne ko dano kombere gin momier ke pet ke lutino pe lutino nero ke keneti ka goyo gi mane wenke mere dano ko aki ngom wek dong gile ngom moleme alego dong lutua ni o yab wangu mire kombere dong tie ngom wa mati boda pieni kara moja tiki lonyo mete ngom maduong dok lonyo eno ni karo bino botwa ya gago ki ketgum jo matika bino ni gemer pu eno ne weng lo met lonyo mete ngom jo eno ne weng mete gi pang ngom onyo ge wil ngom wek dong kadir dong ge chako dong guru lonyo mete ngom no ena yede no bene pieni no twer pa ngom eno ni ti chie do lego lu tuo ni po mi ngom ata ka choke mo ke ken mapenyang win ki iri pe ke chi i kartaj mo kai tiki ngom madiet mai tamno mere mi kila lonyo mo weko ti kere chet gong bot sub county land committee cher gam fom pongoro ke cher kenen ngomi kama wadi ye cher kel savea ke pimoro ke chwal war gane district land committee ko bien ko nen wek mi kara taj me ngomi ko bet matie weko kere ini mi ngomi ma pa no itige gin ma nyorne ngom eno ni megi piene dire kay mi ata la bon kartaj me ngom ngat cha chero choy ngom ke nyie man beberu gin maraj mada kom beddi jo mokene ke tiga wilo gi ki chente wek go ket chingi kartaj me ngom ci kero mera ta chino ibala nyimpalo tino piene ngom kwaro pege charo kauno woro ke kwaro charo no inbi no wa gwo ngom pia nyimpelo tino wa